Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekele ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona i-Betway Premiership umdlali lapha ke ogijima kulona ke iqembu le-TS Galaxy striker laphana ke uZidane Zajmovic umfana womlungu ekuthiwa ke laphana ke usekubeke ngembaba ukuthi ke yena iqembu kafuna kulidlalela ke iqembu impela ke eliwina izicoco esingabala ke kuyona ke iOrlando Pirates kanjalo ke neMamelodi Sundowns. Emasontweni ke adlule ke kwavela ukuthi ke amaqembu amakhulu impela ke yaseqalile ayafika kuyona ke iTS Galaxy afuna ke yena ke lo mdlali singabala yona ke futhi ke iMamelodi Sundowns kube iOrlando Pirates kanjalo ke nalo iqembu lamakhosi iKaizer Chiefs. Kodwa ke njengoba iseshilo ukuthi ke ufuna ukujoyina iqembu elithatha ke izicoco ngaba iligi ngaba ke amanye ke amakhapu akhona ke kuyona ke iBetway Premiership. iKaizer Chiefs impela ke kudlanga imuka nomoya kade yagcina ukuthi ke ithathe laphana ke i-trophy. So singasho sithi ke uZidane Zajmovic ufisa ke ukudlalela ke iOrlando Pirates okanye ke iMamelodi Sundowns as long lelo qembu elikwazi ukuthi ke lithathe ke wona amakhapu kuyisholo ke yena laphana ke umfana womlungu from laphana ke iTS Galaxy laphana ke uZidane Zajmovic. Yona update esiphethe ke njengamanje like i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ahlangabezana kwe-video elandelayo nisale kahle.